out of 40 we are demanding for right now for 5 tickets. Okay, because we can't demand for 33% right now. 33% it has to be, reservation has to be there. The bill has to come but through. We are demanding for 5 tickets. Very strongly we are demanding for the 5 ticket that is from the Mahila Congress. Okay, so what result comes out, that we have to wait for that. Definitely. आता माझीच तिकीट क्लेम करणारे लक्ष घातले. I am definitely claiming my ticket. Savitri is there, then Helen is there. There so many people are there. Ethel is there. We are claiming Sakri. No, just which constituency you are claiming? Sakri constituency. See, normally in every state we ask representation from every district. But in Goa also we will, that homework is on, we will see and talk to our women leaders who would like to contest. But vulnerability is a factor. So anyone who is prepared well with the elections, we will definitely help them to get a ticket. If not given a chance, then what will be your, as a president, what will be your action? What? Again, if not given any representation. No, see, in the party, not only me, but the entire leadership, whether it be Sonia ji, Rahul ji, they are there for women, they fight, whether it be any forum, we give good representation to the women because we have always stood for women's empowerment. इतले मजगतीं ढवळीकार मंत्री भावांनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराक देवय म्हणा म्हूण मांद्रेचे बीजेपीन दोगांयचोय निशेध केलो. एखाद्या विषयाचेर उलोवंक शकता पूण युतीचेर उलोवप हेका म्हण लिमीट आसता काहीतरी. ती लिमीट क्रॉस करून महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान भारतीय जनता पक्षाचेर अन्याय केलो अशें म्हाका दिसता. की हाचे फुडें अशी वक्तव्यां करची न्हय. जर अशी वक्तव्यां करची आसा जाल्यार सडेतोड भारतीय जनता पक्षाची युती तोडून स्वतंत्र आपलो विषय व्हरचो, जेणे करून दोन्ही पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक तो बरो पळयतलो. मुख्यमंत्र्याक बदल करा असं सांगणं ह्या पक्षाक सोबत येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळातून नेतो पक्ष ठरवतो, आमचे पक्षश्रेष्ठी ठरवतले, ह्यांच्याकडे आम्ही ते अधिकार सोपवून असतो. तर त्यांनी ते अधिकार हातात न घेता जर काहीतरी त्यांना दिसता असं बोलान आम्ही बाहेर सरायचे, त्याला स्पष्टपणे ते बाहेर गेला काही हरकत नाही. असं हे अशी हे करून नाटकं करून बाहेर जाण्यापेक्षा स्पष्ट वक्तेपणान सांगता की आमका तुमच्या बरोबर जमून आम्ही बाहेर जातो. काम करलेले कार्यकर्ते असून आमका भारतीय जनता पार्टी काय आणि राजकारण काय आणि लोकशाही काय खबर आसा. म्हाका दिसता खंय तरी लोकशाही कळना काय दिसता अशी म्हाका दिसता. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाच्या अध्यक्षाक लोकशाही कसा असता वागचा, दुसऱ्याचो नेतो कोण असतो हे ठरवपाचे अधिकार ना. आमचो पेडणेकाराचो खास करून त्यांनी अपमान केल्लो आसा. ह्या अपमानाचो जाहीर निषेध आयज आमी सगळे पेडणेकार करता, खास करून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. की पक्षान भारतीय जनता पार्टीन किंवा सरान आमचेर अन्याय केलो जाल्यार तेंच्यांनी आपलो निर्णय घेवपाक ते सक्षम आसात. जे कितें तेंच्या अध्यक्षान काल डिसिजन दिला तेचो आमी निषेध करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट.